Hadian ke temri boy bat kiwe-kiwe ke Jaka. Mentah sekitan mau rengkeneng bat seorang kam. Gila let yuat akmat ke sorkar jelah halor kejing na kejing opdiang kipat ba ya ki belait jong kejing penkam boarding na ketenat MEECL kabakot dakilak tengka. Kini kitan kila let buat sendan dekat dorkas hakamat menteri ketenat penmi boarding kejela James PK Sangma badawa bon tuklar bat ban penbet ikijing lek bakla jong ketenat MEECL. Kakenhun kirang bak senong kamau rengkeneng bat seorang kam hakajing yalam jong MDC ubah penyat sings iem. Hakasi nengkong kila let yakenduk markmat yu menteri ketenat penmi boarding ban pensengau ikijing jukipat ba hakabede bakajing penpoi bill boarding bapalat jong ketenat MEECL. Katkum kejing ong jongki kidan kilong gieng kebelayo opdeng ke bil light kabakot hajar haduk lai hajar tengka don kebayo ikibil kabakot san po hajar tengka bat don rut kebayo ikabil kabakot san lak tengka haduk nyolak tengka. Halor kini kejing uat le tu bong menteri lokular bon sasha ban pak penlong no dekat public hearing ya ketenat MEECL hamoreng keneng bat seorang kam ha katayo banwan ban penbet ini kejing bat kejing lek bakla jong ketenat. Nalor kani kamat kani kakenhun kelayo ekran ru bat menteri halor kejing pentrekam ya ka sobhagya skim kebenta kebaar ban penpoi boarding elektrik syabarok kilong yang hekitan kendong. Kakenhun kalak keno hakmat jong menteri bau kontraktor bayo penteri kini skim hadok menta 14 setia bantri pendep ekakam wala kesorkar kelebok por ban pendep pok ka kandre trek kula lengkot ke senam arajar kat kendai. Katkum kejeng ong joki une kontraktor hadok menta udang la ban penteri tang shipho nak shispa ekakam. Habong bagani ke peni kejeng kensting jong une kontraktor ekakam bala bencet ke sorkar. Halor kani menteri lokular ban sapa ke officer ke MEECL bagian net education ong kitau ban pet lagi jong hikmat ya kejeng terekam jong kini ke skim. Nakaliang kata kawai de nakaliang kejing kiu dor palat denika kiu palat kenika belait kini ki benai beladem te bat sekiwi ki bentaru misi bentalang de soda te habedi kini kejing kendu jungi nakaliang minister in charge te nakaliang jungi penpau jing dokumen ya ka commitment jungi bat ka assurance jungi hakabede bat kini ki arteli ki shnong ban solve kini ki issue lene ki niki jing shakta jing ki ba bede jing kio jong boarding electric bat ya kata lasngi ningkong sa penlong ya ka public hearing ka bangin hab group ban maintain ya ka SOP jong ka government protocol habede ba kini ka COVID-19 da ka bangin khot iki ba ngin maintain ka social distancing bat kindan lang ki engineers be ki officers na ka MEECL kata ka mandi ka banwan ngin penlong hapo seorang kam bat aka sengi baar ke Tuesday banwan ngin penlong hapo morning keneng kenang ban yo ban solve yakini ki by day ba ka issue jong ka ni ka jing kiodor jong ka by light yakini ki banai Nadu kapor ba ka MEECL MEPTCL kala shim yakini ka benta na ka menta bakan wanle ya ka mita reading kumcu na menta banwan lum ya ka bill nomor bro kita kidi ki VLE ki franchisee ki bujuan ban shim gini belai di hadian pat anda ka sorkar dalam bang ni ke department ka pesange no iki kelawan ka MEECL ban shim gini belai te kesan hadian melawan ka MEECL ni bala kaladon ke jingkiu ke belai ke bos papalan kumbu ang MGC ka sedang nado nyau hajar arpo sanpo silak terteter tinggi sutu bahkan ni ke jingkiu belai la se kedai na kataw begitu ki VLE franchisee kim dei ki bala train bah ban shim ke reading ni mita reading hukum ke badai bat ki feel ha kata ka mental la se bahkan ni ka bill kala he adu tetap pai bah te hadian bangila ai ke jing ujor support ka tanat MEECL haki engineer level regusi kalong manakal yang ke department kam shim la ban sol ke ni issue hadu mentah te bakamla mentangi wan lo si puan minister ban sol ikni ke problem kat bala kenang ba ki pai ba kan la yang jing kata de ke we ke bentah nomor ki pai ba nong rep ki belas ngi kumno kan siu ke arpo laipo sapo de kila ke belai ti ya kani ke bentah dalile ru de kaliang ki pai ba kenum la chu kan siu tingi apsa ka bon ka puan department kumno kan le ni bentah kata de ke we ni ke issue te ke issue ke ba ar ke bajia po mor kenang ngi dan ni kalong pending outstanding bill ke ba ki por bomiswa ke dan ki VLE ki franchisee buan shim ni kani ka belai ude ba na than rendong hadim bolo lumi ke pisan ki pai ba hari shim le deposit ika pisah sipo ka office te kisan reulak te kanir de ka we ka issue ka ba ki pai ba na do gitu ki por ngila lumi ki meeting ba MCL ngila thoi complain re hadu matai kani shim la am pembek te kanir de ka we ka issue ka ban ra ka jingkiu belai ki pai ba ti sakawai habade bo benai me
bukan tup iki wei pergi benta cingkiu juga belai kalong bak MCL ke penakam ya ka jok reading ban ai ke belai nam tau dai me sing shahu benai March bat April ka don ke lockdown kil ai ka bill bak shu adjust ina po office namar bak ong bom dan brio balik chemi ke reading pai ba odap siu yu benai March bat April ring susi kalong bayu benai me ki ai da ka reading cuk benai March bat April katar bom la ban long ki ai ka bill per kalong 31 days belai phap shim nadu ka 60 days belai phim shim chang 31 days ban shnai ka bill tikani ka wei ka bill ka bakiu na kamta benai me chung ki pai ba an snong te sakawai ka benta ka ka shortage of manpower hakaba wei lineman wa ban pai arpotlik transformer komba arajar teliki tromieng ki bering laj te ka jingjangai ka substation hadu ka maungkneng bat ki area bamarjan ka poi komba arpo kilometer ka ya ling baki cloud jam te komno wei brio without helper ula bun cover la dadan emergency current breakdown te kena dikui problem ka bom la banlong ba ka jingtlot ka power department te ni sutu na kaliang minister la kran sai ka ni ka point kalong ba komen hikom bala hudu matakan la bantung yo nu helper kamut namar bakam dan ka pisah ta di basai kedarti i kerpat na kaliang komen bakan taula kalti ya kan di kebenta bakum nu di benyo aki nairap markom nu wei brio ka bari ars hajar telik tromieng nang tabun pe arpo telik transformer ba jingjangai hadu arpo kilometer ka dinstan bun ka bar ben pe iki niki kilan jong ka kalaj ben ai pai ba